Hole thlir tu le ngai thatu dum takte amasa in chibai khan buk chewa vani September ni somni pasari ania nimin lama United Nation General Assembly tluang taka nei chho zel ania nimina khanin Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu le India ramatrangin kan foreign kan external affairs minister Jason Carter point hu an soyani Israel Prime Minister Thusoi hi tuntum chu han da kan tumanga Thusoi tura ko chua ani lai hian UN member ramte an chuak hum maya azilo hle ani he thil hi US a pejun du lo senator zinga an tam hle maya UNO hi USA hi na chu san hi langai ni tia soite po an omani inzalo na lian takani tichuan Israel Prime Minister hian thatakin le tluang takin thu asoi zo thova tin na Thusoi hi Gaza te loudspeaker ring taka play ania hi truckin loudspeaker am phura tikharin Gaza lam hoin an au chu puini hi anti na chan chu mi hren ladam nungdam ala mek te hriat tur le Gaza me puite hriat tura andu wang te po ania tin hei Israel Prime Minister a dinglama hianin barcode scan mai tur oma hi kan scan chuanin October ni saria Hamas ho nun rong taka Israel ram chung an set na vel kha document ania en tur tam taka omani Hole Israel Prime Minister Thusoi chun han lu taila a Thusoi ang hianin kan han ti vele top mai don ani Mr President mi friend Gaza le nuai thima tan in thima hun mangmek tele helai muna thrian te u nikum khan he do sana hian dingin he me phi kalo mu cheu kha he mi bial helai vel virvel hian khovel pum pui hi achok buai me kani kan ram le che vel ati chiri in kan ram Israel din hun phei chu ati der thong hle ani Iran hian nuclear program chak takena kalpuya missile ballistic missile la pui siam na po chak takena thok rang bokani Israel noi chiat mai na tur nilovin United States of America tan po a hlo omani ram sang khoi huna po abum kual mek reng ani hi Gaza tangin Hamas hawin firfia khlipui na takchu anron tle tira October ni sari khan Israel rama anron tle lut ta huk maya nunron na rap thak soifia phak lo khopin anron che ani Lebanon na tangin missile rocket sangtam takkan khopui chunga surti rangania mi pui min ti thlabar hlea Yemen lama tangin Houthis hawin missile lo pui mangin Israel an kap fau boka heng ho tho hian khovelin sumdon ton na kongpoi mo takpo an rek ping du ni kha tichuan enge thlengta kumkalta khan Houthis ho chu kan chhumek maya nimina Hamas ho ral thuam chek na mun pui kan chu cheboka an hruai to lok tele an ral thuam chek khom te chu kan nuai bo theita ni pathian hen alom thu kan soimol mol mai bi parste kha in la friem message an donga tikhana puakta Hizbullah hruai to lok te chu an vai deuh tho in an mang vekani kha firfiak sang rolin an ral thuam te an tungta an thom po hriat tur aom tamek lovani Syria ani se asata tharui chu kan chuzal boka Syria tuna chuan sarkar thar apiang to ni hi Iran firfiak khoi te po kan khoi tel zel boka ti chuan a poimo ber chu Iran atomic ral thuam le an missile program kan chu chia hi ni voina thil thlen dan chu Yemen a Houthis ruai tu za ve te chuan boralta asada sarkar atluchi Iraq missile le firfiak te po dan char vekan nia an ruai tu te po hi Israel an beyani chuan an liam ve ngau zelang Iran top commanders te atomic scientists te po an liam zauta Iran nena indona kha operation rising lion tin ming ka phua nona bible atangin ani hi ka phua ni he ni som pani indona hi sipai te history a chuan a chuang reng to dona kanin do thona khaltu ten Iran missile system te chu ti chia in Iran khopui teran boruak chu an thu hnuaya anda thayani inlo muin ka ring Israel pilot tele America B2 pilot ten Iran nuclear song bolna an bom dara President Trump hena lom thu ka saidu ni tutluk na huai san thlak takle tutluk na dik tak asiama wang hian President Trump anen hian Iran hian nuclear an nei kan rem tingai lova kan thu tiam kha ani reng boka
chu kan thu tiam konga chuan kan ding renga tun hi akong kan zo voi khatna ani ome Israel dam kho chuana tura lo om theite kan da bowa khovel changkan na din mun ti der thong thei an hial zo kani mishing nun na makta doi tam tak lem thei chum jing mup mai chu kan vai kiang ta ani ma se thian teu kan film khura nunglama mit nei angra na kan omangai Iran nuclear nei thei tur hi kan rem ti tur ani lo Iran uranium thit film sa po hi ti bawangai ni naktu ka tang hian UN po hian Iran asrek na hi achhun zom le tur ani ang kan mi te tumaru na le kan sipai te huai sen awangin Israel hian ahun thim ber tangin khowela sipai thra le chak ber te zinga aron kir le theya tuna po hian kan la du tok mai don lo Hamas mong noi nungdamala om chun te chuan anral lek lek ton na chungin October ni sariang kha thlen tir non le fo an tum thu an la soi renga chu wangin Israel hian he thil hi a top rat thlenga an chin felangai ta ni chu arang theyang berazo kan du bokani thian teu khovel ram tam jok hian October ni sari kha an thele to ho lawania ma se ke ni chuan kan hrenga ni Israel hian a theing hil ngai lofang hei kadara pin lian tak hi in muem QR code ani hi I phone khala la hanjum te ti chuan engwanga beinge kan ni ti le engwanga hne na chan nge ngai nge kan ni in thre theyang October ni sari khan Hamas fir fia kho hian Holocaust nuwa chianarap thak ber Israel rama an thlen tira American mi somli an that boka ramsom panhi chung khole tuite po an tel chung ho chu helai muna po hian in omani milu an la a meichian pong suala an nu le pa te mu lain an fa te an hal hlum boka a van rap thak tak em heng ram sa hlo om te hian mi zani somnga an lakit nap zuya heng singa hian Holocaust dam chuak te Peter le no pang an tu te tunge Peter le an tu te nen lamakit nap du ngai reng zui du ngai Hamas ho himole heng an ru bo mi zani pasari te chu kan ruai kir to a midang somli pariat Gaza le nuai tanin thima hian an la om me kani mi somni te chu nung tamin an loma ngai sakan nia ni eng an mu phal sak ani lova mishing anga en ani lo shim shimani una wala tang te po an omani han ngai tu ve ma te yami sun kha in mu to em lein hoi tan ina ama than tur lai tir ani kha mi somni chi nung damin anom to ni thian te u trumdanga ka ti ngai lo thil ti ka tu a he do sana tang hian Hamas hawin an ren kan mi le sa te hriat turin loudspeaker manga thu soi ka du ni ti chuan Gaza hol velin loudspeaker tam tak kan buna he ka thu soi hi loudspeaker ne an lo connect do ani ka thu cha hi kan mi le sa kan du le thak le lem em ten an lo shema na ti be sei chungin hebrai tongin ka soi ma cha do na English in ka soi le ang mi huai sen te u Prime Minister Benjamin Netanyahu kani United Nations atangin in ne na thu karon soi ani kan theing hil lo chewa sikhen khat po hi kan theing hil ngai lo cheu Israel me puite hi in lama kan trang tlata kan zam don lova kan ruai ho ma cheu chu kan chol don lovani kan top san lovang cheu thian deu kan intelligence te thorim na lom thu ka soya Gaza me puite phone a po ka tu soi hi live a pe kani bok Hamas ruai tu nung damala om tele Israel mi te lo thuk ruwa lo veng tu ten hena hei ka hril du ni in ral thuam khatung ula Israel mi te hi ron chu to ro ka mi te kha ron chu to ro mi somli pariat te kha tuna rang takin ron chu nga lang cheu ka thu soi anga in ti chuan in damanga in ti lawani chuan Israel hian a chui chuak tho don cheu ni thian deu Hamas hawin kan thil phut te hi an ti hlotin thei chuan tuna point do na hi top thei rengani Gaza hian ral do sipai an nei hi kan du to lova Israel sarkar chuan security ya mo aphuranga ti chuan poi soilo Gaza me puile Israel ne na in rem du tu ten ro rel na an chang to ang in the thiam vekang he in do na hian Israel mi zong hmong vekani Israel mai ani lo he ero ka chiang ani New York khopuya te London ani emo Melbourne a poni se he in do na hi kan ta nge om ziom ti he ho pol kan omani achan na chu engkima inzom na in nei ani ti hi ni kan mel ma te hi in mel ma an ni ve tho
ti chuan engemaw ti tiang u UN atang hian khuis ti tiang a chan nai hriat chuan ban i lo phar don nia America chunga thina thleng ro se tia au thin tu te hi tu te nge A Iran B Hamas C all of the above a chan na chu C an vain ti hi ani panhina America mi le Europe lam mi rong taka that thin tu te hi tu te nge A na Al Qaeda B na Hezbollah C na Iran D na all of the above heta chan na dik tak chu D all of the above an vain ti hi ani bokani hi ka soi tum tak chu ni kan mel ma te hian huat na tur thu mun vekin min huwa modan ual hi kalsan to hun liam to nu kiran tumani tharum tho hun lai in rig rap hun lai le rin na midel manga mani sa khuwa kan sa huai thingvon tlur hun lai a khan min soi kiran tum meka mani rama theu po Islam a chil bur rin na midel te thom ri chu in threfo nge yang ka ringani uluk takin ngai tu la i bei tur hi Israel sarkar hian a bei mek ani ti i hre thayang thuruk ka thrilang cheu o longai thlaru wantlang huwa Israel dem tu ram shrui tu tam tak hian arukin Israel chungnun ziale an chet zai ziale ral an do thiam zia min hril fo ania kigan US Air Force Intelligence kalta khan ti hian min hrila Israel Intelligence ten thil an fom khom zat hi America hian keima ni chawin ti do nila CIA department hi pangalai kam din belanga yang ti in asoyani June tha khan Israel chu ni ran nuclear song bol na kan beya German chancellor poina pompui thlapani ti hian asoya Israel hian na thalo tak mai kan zawai ta na thatna tur ni boxi an thokani tin Mr. Trump hian America le Israel hian mel ma thu mun kan nei ti hi a hre chiang khop mai Iran le thui hruaiten America mi le sa an tha a American an ruk bowa America an chia an lo meka American flag an hala President Trump tum khat mai ni lo tum ni lai tha an tum lai khan heng zong zong an ti man hi an tel don ti hi President Trump hian a chiang to kani ma se he ho na local tam takten thudang lam dai an soita October ni sari nu tir lama khachuan min thlop ma se chu ngan ngai dan te chu mei khuwa tham ral zota a rong taka bei to ka mani ram in du tok na neya piangin anti let dan tura kan han chet meu chuan an ngai dan lo dang lam zota ni kan bei let miawani han ngai tu ve teu le min beina nga lian khan America hian bei tok ta sela population bilin chu taila fir fiak sang rual tirin USA hi han run thin sela American mi singli thatin mi sing khatman bok sela America hian eng tin nge che talakin rin America hian chu fir fiak ram chu adin reng arem ti ngem angai nam lo America chuan chu tiang fir fiak ram chu nuai bovin America ta na lo oma an arem ti to ngai don lovani hetiang chi hi ni Israel pon Gaza hian ati ni fir fiak ro rel na hi gan thiat dar dona Israel tan lo an ni to turani lo chu ma di ram mangaya za turam chuan anti dan turani vek helai huna soyangai ta hi hre kati khop mai ram soi tu then khatten tran lam nei sa lutuk media be chana kan manga judami hotu te atanga thutluk na kan siam mai te hi ma se ti hin an soi thin har sat na len zo po le kan chel tul mai thin ti hi kumni thraliam or chowa Israelin indona kilsari atangin kan machona ramtam takin min epa firfiak in mi le sa thathin tu kan beizo kani min dema ral thum lama min freka politics in dona le dan manga in dona min nuk lut thung ta sia dan manga in do Israel ka hian in puanga ni bermai heng himo in hek na ni sual tlon thin roi tu chak lo te dan ani heng firfiak khepui laka Israel hlan hian in himna akok lova in latok ve nge don he thlipui ne tu rian Israel lama in dinanga yani ma se in ding si lo Bible zol nain alo sei lok to angin thil tha chu suala chantirin sual chu tha in chantir ta ni diglo taka mi hring suat anga Israel min puna hi soi kai kadua tumsa nei rana tum nei sa rana civil mi bituma Israel hi min puwa thian deu thu dik chumo hemi opposite chi hi ni John Spencer chuan khovel history a
civil mi ten an torna tur tinep zonga indona malana saber chu Israel sarkar ani atitlat chuwangin he indona hian ral do le dolo thina ratio chu 2:1 ania Iraq war le Afghan war ain aniam hle zokani Gaza chu khowela mi hring bit na beranga kan soi thin chung hian ral do lo thina re thi aniam zok le ni ral do le dolo thi dano ratio hi aniam zok le ni firfiak ho hian lei hnuaya kong zatam fe an naya firfiak sang tam tak chu ta chuan an om bok pon lama la ni se mun ma thanem takan la nei cheu boka heng pon laman chet na hi civil mi te omna muna ani deuh se le nga la civil mi te annat lo na tura kan malak na in hria du chuan Gaza khopui Hamas tamber na pani na akan thil ti mek hi en ro kar thum chung Israel hian le kha them mak ta duai chuang le text message mak ta duai chuang le phone call share sen lo mangin mi puite Gaza khopui chua san turin kan hril lo kani chuti lai mek chuan Hamas ho hi sikula te hospital ate biak ina te mimal ina te in bunin mi puite chu cheson lo turin an fo beta an nat theina turin an dani chet son an tum chuan silai nen an tin ngal mai thin mi pakhat thi po hi chiatna ania Hamas ho tan chuan ro man na hlo thling ani thung Hamas ho hian mi puite chu in phen nan an manga hei hi an na ro man na ni chu western media ten an lo cover ta thina mi in an lem duak ta mai thina ni hi tuna chuan Hamas ten thei top chuama sela za som sari panga Gaza mi puite chuan kan warning tengai poimo in mun him lama anin saseng lui to a zona holom le olsam de ka zo thang cheu mi pui suat mang tum ni ela mun him lama in saseng turin thu kan hril chiam do nem ni eng vai nge in saseng ro kan ti te lulang ni he mi hring suat mang tuma in pu na hi in pu na a thak ber ani ome hun kal to a mi hring suat tu ram then khat ruai tu an ming ka thelom to lova an mi suat tur te hena lo in saseng ro kan ron kal don nia an ti thu hi khoya ma hriat tur om lovani nazi hruai tu te khan juda ho hena lo in saseng ro kan ron thleng do ne an ti ho lovani thudik lang ta chu judami khowela om zong tha na trul thudik lang ta chu judami khowela om zong tha atul zia anram thu thlunga nei mek te ni lovin mi puisa himna tura thei to pa bei tu zok suat mang tum tua kan pu zok mo thil nui zat thak takani adang soileng Israel hi tum nei sara na Gaza mi puite ei tur hreka ril trama da tu amin pu le a Israel sarkar chuan ei tur apek reng lai ani boxia indona tran ani atangin Israel hian Gaza ei tur le tran puina ton makta duai ni lai athon lut to ni mitin pa nu le no pangten amal malin tran puina ton khat reu an dong angania Gaza mi puite zinga tran puina dong lo an omani chuan Hamas ho thilti ani heng tran puina te hi lo ruin mi puine na man tok tak takin an zuar chong le trin thakal ta khan iwen point tran puina za som riat panga chu Hamas le firfiak pol dangten an ruti an pom thlapani America Holocaust dam chuak pakhat chu hal hlumania Colorado ani kha Israel embassy thalai pakhat chu silaya ka ani boka heng chudami huat shim na ron ir chuana chu Mr. Trump sarkar chuan a thei topina beilet nga dani ati dan hi ramdang te po hian entonatan a thahle mai tuna France Britain Australia Canada le ram then khaten Palestine state kan pompui tamaya zasom ko Palestine hian October ni sari khan thlo pasin October ni saria Israel ram an thil ti khan thlo pasin October ni sari khan an loma in chunga te lamin thum ten vora Gaza le West Bank te an lo alom na an bo sayani September ni som pakhat po hetiang tho hian an lom ani an awa in chunga te lamin an lom thina ni Palestine ram in pom na hian Palestine mi ten hena eng thu cha nge nei judami tha chuan luk honga nei hle ti hi in hriat tir mai zo kani hei hi ka soidu khowela fir fiak rong berten
in thil tia lom thu an thil cheu ni chuan thil dik lovin ti na ani mai mani mong limin ni in thil ti hian judami tele poi soilo chunga firfiak ten annun ron an lan tir zel theina na fuitu thatakani in mual phona chin chiana ani zel to ang longak le lok te u Palestine ram pomin ram pani Israel le Palestine hi in ngai takin an cheng dun thayang ti rin na kan nei ani mo boina pakhata omta he ngai dan hi thatmel viu ma sela Palestine ho rin lo zong takani an kianga Israel om hi an du lo ber chu ni Israel aya Palestine om tir hi an du bera hei wang hi ni Palestine ram a pompui le pe kan lo ni fo to a an lo nol zel thin an du lo wani ani na taka chuan Gaza a hian Palestine ram chu hei an nei rengalom engen ti in rem taka om ho mo a hnai lo mai kan no pangte an thata rocketin kan khopian ka fo boka ti chu nok to barnis saria in suat na rap tha takha an thlen tir ta ani hei hi thu dik chu ni rampe kan nol zel hi kum za chunga kan buina ni ta Palestine ram om lo wanga buai kan ni lova Israel ram a oma wanga buai kan ni jok he thu dik hi alan chuangun to te lul nen enga tinge chancellor le ram shroi tu te hian kan hriat thiam thei reng lo Israel ram nol tu hi Hamas chau an ni lo Palestine shroi tu tam jok po hian ni Palestine thu nei tu te chuan judami thata piang hne na lom man an pe thrin ania Palestine thu nei tu te hian judami that nem te chu an choi moya an sikul minga te an van tlang mun ma le sarkar building ate an ming an choi tir thrin ani martar tin an choi moya juda thattu te mai ni lo Christian thattu te point choi moina an dong thrin ani kanin siam thato don an ti thrin in shefo to ang Palestine Authority te hi chung rila an dik lo lak lo to a kumsom hi tal top chu in thlan an buat sei to lo wani zirlai bungai bok Hamas bok hi an ke maya judami te huat le ti hlum an zir tir berani Christian te po an enda na dang chuang lem lo Bethlehem Isu Krista pian na po Israel sarkar thu nei na hnuaya om lai chuan Christian za som riat an oma Palestine kuta om hnu chuan za som ni ba Christian anom to lo hetiang mi hin ni rampe kin du hi Jerusalem atanga mel khatvel hla a October ni sari nuwa Palestine rampe hi September ni som pakata USA a Al-Qaeda ten sian rap tha tak an thlen nuwa New York khopuya tanga mel khatvel hla a Al-Qaeda te tana rampek ne nain ang rengani thila thak top khokani kan tingai hoklawang a thengai don lovani hei ka soidu kan bul naya firfiak ram hi anom kan rem tingai don lova site nei saran media le judan ham horim rim juda te thisen cha ka tui hal pung khom te in ma chon ngam lawa wanga Israel ram hi vui liam tur kan ni lova kan rem tingai don lovani hegin chak lo na le indo isepa wang hian Israel ram hi vui liam ani ngai don lovani hei po hi ka sei do ni Palestine ram piantir lo chungchanga hian Israel parliament a nechera vote la kania piantir du lo lama vote za somnia somko pakua atla a adu lama vote ko chi atla ni aom zia chu Israel sarkar neset member somko hian Palestine ram piantir hi andu lova pol pakhat emo kaima ngai dan chau emo ani lem lovani Israel mi za somko hian Palestine ram apian hi kan du lo burani hei hi kamimal policy ni lova kan sarkar policy mai poni lo Israel rampum pui policy ani jok thangkat lian don chu Israel le Syria ram in kana remna om hi suang tu chin pha kan lova ma se voina chuan Syria sarkar tharne chuan uluk taka in biak na nei me kania in rem na hiban phak maya a om to ni Lebanon nen po in rem na kan nei thaya Lebanon sarkar po Israel ne na daireka in beturin ka kau to a Hezbollah firfiak ho po anral thuam te lak sak ani tu thu te po min tiama tongkam mai hi tok lova Lebanon sarkar hian Hezbollah firfiak te ral thuam tel lova a tir thei tak tak ani chuan remna le muan na tlun tling kan nei thayang ti hi ka tiamani Hezbollah ne na hian marlama kan rap thenom te ne na kan in rem na kongzau takena honga Hamas te kan tukdol chuan Arab le Muslim ram nang te nen po in rem na kan nei thei jok don ani helai muna Muslim ramlian ber Indonesia President Thusawi kha kalo not thlapa then khat ponin lo chin chi in ka hria
Arab le Muslim shuai tu te hian Israel an tho pui du chuan Israel technology sang tak tak te damdoi lama te science lama te agriculture lama te le ral thum lama te le artificial intelligence lama thiam na konga te nasa takin hlok na an mudon ti an riani kum local le tura hian Middle East hi an nasa takin adanglam ka beise ya voina Israel laka indo puang tu te hi an liamanga naktu ga chuan remna le muan na du mi huai senten ro anon rel to ang Iran hian alaron nem het don ani mi pui hun rei tak sheom tuar to te hian zalen na thar anron mulenga Iran hi anron siam ro pui le don ani chati huna chuan Iran le Israel in thian that na chuan khovel puma ra tha ala chu don thian teu kum zatam tak khovela judami te kan wa vai lai khan October ni sariang hi chu thleng fo maya judami te thisen chu atloma holam tak taka tha kan ni fo thin min pui turin midang kan au angai thin ani kha Israel ron din chu le na hian min ti chiat tum tu te noi chi mi lam akok lova beile turin chakna kan nei ve to ti na zo kani hi October ni sari nuwa kan thil ti po hi ani chi ani kan fanu le kan fa pa te chuan huaisen takin sakai bak na yang main ral an be ani sepei thuamin belin man mo takin in do na muna an zuang lu ta kan ma judami tam takkal ta te ngai tu in khang kalta te kha ma ni ram nge ya zalen taka om lo dreama ma ni pula sipai veng tu te nei ve a ram sang ta na be se na eng ni thalel em tu ten ni pathian zara lieu Israel tum ru na le chakna chuan ne na chang turin chak takin malam kan pana rem na le muan na le hausak na ten malama min la muak rengani Israel tum ru na le chakna chu October ni sari nuwa a eng zul zelani kalome